webhuti ngikutshele na sisinde ngokulambisa latishi la trenda legama just the name singathi siwinile ku extra time iPirates una ku extra time kubantu abashodayo bese sizothi iPirates iyashaya bobhuti na iPirates ayilungisa inkinga zayo ngoba masiyogcina sibhuwa amaplay ngeke ngwabize ngamagama bodina bathi aboma basibakhuluma ukuthize kurongo asukwazi ukuthi singadlala 120 minutes ne team yasidelela labantu basidelela bathi Pirates ayinalo ibhola igama kuphela sigama thina lokuthi Orlando Pirates kodwa la enyaweni alikho ibhola yasilidlalayo kwaqishi kwenzeka ngoba kube kuthiwa sibekelwe phansi nawo ama penalty bengeke sibuye futhi kuzobanzima bengeke sibuye futhi asukwazi ukuthi singadlala 120 minutes nabantu abashodayo ene labantu bashota first akusakora ngepenalty sine advantage siyama defending champion bekuyothiwa kube kutrenda legama le just the name abantu bayithathela ama like ama comment ku TikTok ngePirates lene mina ngithi maba asibonge ngoba siwinile kodwa imanga abasiqhubeka ngalendlela lena siqhubeka ngayo icup ibhuti siyayidedela iyahamba esesithathe emhlandle u4 ngokulandelayo kuyothiwa mase ehamba le cup ekuyona engeyethu kuzobanzima ayikho icup esithembele thina siyiPirates icup yokuqala ukuvula wonke ama cup iyo le MTN8 asibonge ngoba siwinile awuyila mabhakani ngathi si strong uOhad akalungisa ibhola lePirates sifuna le bhola esilithandayo thina imangabe bafuna ukwenza le nto eyenziwe omkhaya yokuthi bahambisa ama player amabili ngeplayer elodwa khona ama player amabili esingawahambisa abona makuyilo number 9 angeke ngimsho ngegama bese kuba yilo number 25 hayi cha angizange ngithi umbuthuma wakuphi lo angizange ngikhulume ngombuthuma akasho ngegama singabahambisa futhi silando oyedwa esogadla ngayo ngizogadla ngayo lokho kwenza omkhaya omkhaya baqhupha umlando bahambisa ama player amabili balanda iplayer elodwa ngophile bambani ngicela senze kanje uma umdlalo uphela mabaso ne kukhona okwenzekile kunalomfana waseNorway esimbonile celebrate nama fans lapha ucabanga ngaye futhi kade simlindile umlungu bathi bhu futhi ne ungabuhle ngomzimba ne sikujabulela ukuthi yinhle le ntombazana kanti umsebenzi wayo mubi angeke sithi umlungu simthembile sikakamboni la ku esigodini yena simamukeli ngendlela enhle thina sasa sathatha iviking yaseNorway khona manje bathina sirongo thina sithatheni lezi akusuka endleleni siyaya sesithatha iviking yabanye abantu ukuthi sithanda umlungu angeke sithi umlungu uzolishintsha ibhola la yebo sesiyobonga mangabadlala amagame amabili amathathu simbone ukuthi usiphatheleni angeke size siphawule ngomlungu asimana noma umuntu werugby noma umuntu webasketball noma umuntu wenetball sesobonga mangabadlalile alithashe kabili kathathu ibhola imangabe uyalazi futhi ngokukuphasa nje mvolo ubonisa ukuthi uyalazi wamalo number 49 loyo hayi uyingwenye uyalazi sasa samthola usalingi wethu emva kwesikhathi eside mabasi mina ngithi maba ngoba njengoba sasindule la eyethu up the back ngicela sivale ngoman of the match wakho futhi iman of the match yami nginika yena lo asiwinisile ukampani lungu muhle lo msebenzi awenzile angena ngokora silwele up the back bafethu PSL pass danko